kuko n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataba shima Mana kuko n'amahoro mutima wanjye. telefone yawe uri? telefone yanjye numvisha umutima umata biba ngombwa yuko nyitura ntacyo narayipfite. Ntacyo narayipfite umutima wanjye umatira gutura telefone kuko n'iryo tura narayipfite. Wayishyize he? Nayituye. Fata telefone iri muri icyo gise kuyimpereza. Imana irambwiye ngo uyu mutima wagize wo kwizera ugatanga telefone, Imana ikuye ubukene bwari mu rugo iwanyu kuko ntibworoshe. Amen. Wazanye nande? Umushiki wanjye. Uyu muntu ntiyari afite umutima wo kwizera? Yego. Ko mbona nta n'itike mufite? Yari yadushiranye mu nzira ariko biba ngombwa yuko fata 10,000 yari ubizane tubimuhereza. Mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire base barebe, dufite Imana itagira. Yadusanze twigaragura, ifata idukuramo, maze we iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo. Ngaho ni mugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse, mubabwire base barebe, dufite Imana itagiruka. Imana yadusanze twigaragura, ifata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi dusezeranye ubugingo. Katuzamure haleluya. Haleluya Yesu. Katwongere tuzamure Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Yabara ayo mafaranga tuyamuhe. Yavuze icyo atanga telefone. Nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara. Nagutakiye mbabaye, Mana we urantabara, uranyumva we urantabara. Katuzamurira Imana icyubahiro abicaye. Reka avuge nomero ye kugira ngo ibintu byihute. Mushyiremo kode ababwire. Tuvuge ngo Yesu ni umwami. Yampereze yose hano. Wena hano. Yose yashira mahanga. Nomero yanjye kuri telefoni ni 079 60 17 242. Aya mafaranga tuyamuhe mu izina ryande. Wazanye nande? Na mushiki wanjye. Mushiki wawe gwino hano. 242. Aya mafaranga tuyamuhe. Muze kuyafata mugira icyo muyakoresha. Siko bimeze? Shimwa himbazwa waramaye, Yesu rakomeye. Akira genda wicira haramu yabare mutubwire ayo tubahaye kugira ngo umurimo w'Imana ukogwe tuyamuhe mu izina ryande. Yesu rakomeye kubera umutima yagize wo kwizera. Shimwa himbazwa waramaye, Yesu rakomeye. Oh nagutakiye babaye, turirimbane urantabara. Nagutakiye babaye, urantabara. Nagutakiye
nukuri we uranyumva uranabara uranyumva we uranyumva urana 61 magana 7 dukomere Imana. haleluya Ubwo ni ibihumbi 100 n'ibihumbi 7. Akira agenda ugenda ukorera Imana kana agaciro ko kumenya amavuta yo mu nzu y'Imana itahira. Nagutakiye mbabaye uranyumva we uranabara ukora amahoro nubwo amagambo yataba shima Mana gukora mutima wanjye himbaziyo Mana unezerwe kuko n'amahoro mutima wanjye himbaziyo Mana shimwa Mana we unezerwe kuko n'amahoro. ayo mafaranga mugende uhereze mushiki wa 50 nawe ufate 50 muyakoreshe mu rugo ubuzima bwanyu buhinduke mu izina ryane. Haleluya haleluya Baherekeze bajya kwicara dukomere Imana amashimwe cyane. haleluya Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone Horia Maria Fariama Data mw'ijuru wino rambura ukuboko kwawe Tetari maze tukubone duhimbaze izina ryawe Data mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe Data mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone. Data ngwino muri iri teraniro ibiganza byacu bizamuke. Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone. Imana ishimwe duhimbaze izina ryawe Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone. duhimbaze izina ryawe Uri Data ushobora byose izina ryawe shyirwe hejuru maze tukubone duhimbaze izina ryawe Data Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone. duhimbaze izina ryawe Tera haleluya iyicarira Imana iguha umugisha. Zamurira Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. icyubahiro ni cyawe Yesu. Ongera utere haleluya. Prophesy Ongera uzamura ibiganza utere haleluya. Mbwira uwo muntu muri kuba ngo Imana iravuze ngo yemeye kugutabara. Imana yemeye kugutabara. Imana yemeye Kugutabara. muri icyo kibazo Imana yemeye
papa haguruka wundi mu ndareba wowe yes wowe data wo mwijuru mumpere mikrofone ndamburu kuboko kwa naze tukubone data kuboko kwawe maze tukubone tela haleluya wowe haleluya ongera utele haleluya eshatu haleluya waturutse he Gakenke gira umuntu muri Kongo Yesu abantu baramushaka kweri